Mau ikut? OTW pinggang bersama Wahid dan si cantik. Tubuh Habibie, mantan presiden. Halo, jangan sampai di pinggang. Itu acara di belakang. Ketemu the best, geng trail tua, mantap. Gimana mendaftar? Antri bro. Yang nginap di sini bagi orang Pintang, jangan lupa singgah karaoke di Reski Karaoke. Alright, selamat pagi. Sekarang lagi siap-siap ke lokasi pelepasan peserta Adventure 2017. Mantap. Mantap Ray, jalurnya antri. Wow, anginnya sangat deras. Sekarang sampai sama geng tren tua Asraga dan jam di depan. Oh, di belakang. If you let me walk away, maybe then we'd lose it all. No. Oh bagus, mantap. Kalau begitu kita jalan karena tidak ada yang terbang, tidak ada terbang belok. Habis bensin, mantap, panasan. Sekarang jam 11, jam 1 finish. Oke, mantap. Mantap. Halo Bray, sekarang sampai di lokasi pembatuan. Batu apa namanya? Kita tanya. Kita ada di pegunungan Alita Lakeramu. Oh, itu yang dia bilang. Peserta. Mantap. Mantap. Wow. Nah gini kalau adventure, nikmati.
Ini jalurnya mantap. Banyak tahu. Kalau banyak yang mutar balik gara-gara ini jalur. Watch the stars when I'm gone. When I am Santai foto. Barunya lagi. Mantap. after all that we've been through. Think it's better for me. Watch your born as we soar away. Hey, after all is said and done, and I know I am the one. I have waited here forever. Wow, tes baru. Iya. Iya. Lagi coba tes barunya Bro Ucap. Mantap. Ternyata sangat empuk. Empuk banget saudara. Sangat empuk Pak.
Imelda Putri. Mantap. 16 tahun. Wih, masih sekolah. Rider cewek. Apa lagi toh? Mantap. Sudah berapa kali jatuh? Sudah 3 kali. 3 kali. Di mana? Di sana tadi di tanjakan. The skies have gotta stay up on top. Hey, bro. Ada yang ngikut. Hey. Stars when I'm gone. Now yeah. You carry the world upon your shoulders. Sekarang sampai pos 2. Barusan sudah makan. Kita beli makanan di rumah penduduk karena stok makanan panitia habis. Konsumsi habis. Kecewa? Sedikit. Oh. Cuma mau dikasih berat-berat lagi sedikit. Jalur.